godine truda, rada, zalaganja i volje. I ljubavi prema umetnosti, naravno. Želim vam da kao diplomirani akademski građani ove zemlje osvojite svoj prostor sreće i slobode, sigurni da je vaša umetnost i produkcijske sposobnosti u vama samima borba za smisao, stil života i glas svoje epohe. Srećno! Nekako se cijel taj trud i rad tokom ove 3 godine naših osnovnih studija nekako valorizovao i sada je prešao na ovaj papir, ali se nadamo da će i preko ovog papira sve ono što nas čeka biti i isto tako uspješno kao i na studijama i da ćemo nastaviti usavršavanje u nekim projektima u budućnosti. Da kažem da sam jedan deo svog školovanja zaokružila i da se to sad završilo i super je osjećaj. Tokom studiranja mi imamo podršku od svih profesora i naravno kolega, tu smo se pomažemo. Ta neposrednost između nas studenta i profesora, njihova dostupnost, komunikacija koja je bila stvarno odlična i normalno druženje na fakultetu sa mojim kolegama. Male klase koje jednostavno funkcionišu kao porodica i tu ima i svađa, i sreće, i tuge, i radosti i to je ono što je u stvari i gluma, to je taj život. Preporučio bih Fakultet savremenih umjetnosti svim mladim ljudima koji žele da se usavršavaju da li u sferi glume, umetnosti, da li nekih modernih tehnologija. Svima koji su zainteresovani da studiraju na ovaj način interijer, glumu, grafički dizajn i mislim sve što njih zanima. Ambicioznim ljudima koji vole umetnost pre svega, vredni su, vole da rade i imaju neku svoju viziju za budućnost. Reč diplomu vezujem za sreću. Za mene jednako uspeh, nekako rad na sebi i zadovoljstvo. Kraj, sreća!